byiza nshuti bakunzi bacu ndagusuhuje kandi ndakuramukije aho uherereye hose ndakubwira ngo amahoro n'imigisha Imana itanga bibane nawe. Twebwe uyu munsi turagarutse kuri United Street TV nyuma ya karuhuko kabisa k'iminsi ya Pasika. Nizere ko namwe bagendekeye neza kabisa, twebwe byagenze neza cyane kabisa hariya ku micanga ya Zanzibar kabisa, abantu bari bameze neza cyane. Namwe rero nizere ko byagenze neza cyane. Rero nyuma yako karuhuko rero tugarutse na shwadiru zacu kugira ngo twongere kubafasha gukorera amafaranga binyuze muri betting, biciye kandi muri statistique tuba twabateguriye ndetse analysis zo kwego hejuru, azobundi tukagukubita prediction zimeze neza cyane kabisa, ukabasha kuba nayo waba umwe muri 5% bakura inyungu muri betting. Niba udasanzwe udukurikirana ukaba ari ubwa mbere udukurikiye, kora subscribe kugira ngo ujye uba wa mbere mu kubana natwe muri video zose dutanze buri munsi. Ndakwibutsa ko dufite groupe ya VIP dutangiramo shwadiru ziba zizewe buri munsi, za shwadiru ziba zivuga ngo kabisa hangaha amafaranga yose ubushoreho nta gihombo. Ndakwibutsa ko tuba dufite za correct scores apari ziba zikomeye cyane kabisa, ziremereye zihindura ubuzima bwa benshi. Icyo usabwa nuko twandikira kuri WhatsApp y'iyo nimero uri kubona kuri screen yawe 0794488632, maze ubundi tukajya twibanira 5 kuri 5 kabisa. Ubwo twandikire utubaza ati se niki gisabwa kugira ngo nje muri groupe, kuko hari akantu gato kabisa ugomba kutugurira, hari agakofi ugomba kutugurira. Tubaze ngo ndagura kofi yangahe, maze ubundi ninjire muri groupe yanyu ya VIP. Uyu munsi rero ku itariki 23 z'ukwezi kwa 4 mwaka 2025, reka twanzike twirukanka cyane kabisa turebe hamwe matches twazateguwe uyu munsi. Tuhera mu gihugu cy'Ubwongereza, English Premier League. Ekipe ya Arsenal iraza ko yakira ekipe ya Crystal Palace. Twabase kunyuza amaso dusanga ekipe ya Crystal Palace na Arsenal, dusanga Arsenal rwose maze iminsi yifatira ku gakano ekipe ya Crystal Palace ku mukino ubanza wa shampiyona. Ekipe ya Arsenal yasanze Palace mu rugo itsinda ibitego 5-1. Mukino wabaye mu kwezi kwa mbere kabisa. Nanone umukino wa ekipe ya Arsenal nanone yatsinze ibitego 5-0. Nanone mu kwezi kwa 9 mwaka ushize ekipe ya Arsenal yatsinze igitego 1-0. Hanyuma mu kwezi kwa 3 ku mwaka uheze ekipe ya Arsenal yatsinze Palace ibitego 4-1. Urumva yuko rwose ntabwo ari ibintu bikunda korohera ekipe ya Palace imbere y'ekipe ya Arsenal. Prediction yanjye kuri no mukino n'ubundi ndaza kubuza kugusaba gukora Arsenal kuza kuba itsinda umukino. Twazamutse cyane twirukanka dukomereze mu gihugu cya Espagne. Ikipe ya Athletic Club de Bilbao iraza kuba yakira ekipe ya Las Palmas. Ikipe ya Las Palmas ni ikipe imeze neza cyane kuko yabashije kuba itsinda umukino uheruka, itsinda ikipe ya Atletico de Madrid, mu gihe ekipe ya Real Athletic Bilbao yo yari yatsinzwe n'ikipe ya Real Madrid kabisa mu mukino uheruka. Gusa kubijyanye na match prime kabisa uko zikunda kugenda hagati y'aya ma ekipe, tariki 15 z'ukwa 9 ekipe ya Athletic Club de Bilbao ubwo hari mu mukino ubanza yasanze Palace mu rugo, Palmas mu rugo itsinda ibitego 3-2. Hanyuma n'umukino wundi wari wabanje ikipe ya Bilbao yatsinze 2-0, 1-0 kabisa. Ubusa urumva ko nayo ikunda kuba yikomerera cyane. So uyu munsi rero ndaza kugusaba Athletic Club de Bilbao kuza gutsinda kabisa, kuko iyi ikipe ishaka sports ya Champions League. Urumva ko ifite icyo irwanira kuri uyu mukino. Hanyuma ekipe ya Celta Vigo iraza kuba yakira ekipe ya Villarreal. Azobona nze kuza kugusaba ekipe ya Villarreal kuza kuba ibona igitego muri uyu mukino, over ya 0.5 goals kwa Villarreal. Hanyuma nanone indi match hari ni ekipe ya Deportivo Alaves iraza kuba yakira ekipe ya Real Sociedad. Azobona ndaza kugusaba ekipe ya Real Sociedad kuza kuba itsinda umukino cyangwa se ikaza kuba iwunganya. Getafe irakira Real Madrid. Na indi prediction ndibuze kuguhereza ahangaha kuko Real Madrid murabizi ko impamvu iri gukina ni iri kureba ko yacungura umwaka wayo kabisa, ntobe
mwaka w'imfabusa nyuma yuko muri Champions League bavuyemo. Ekipe ya Real Madrid kandi iri muri iyi weekend ifite umukino wa nyuma na FC Barcelone ku gikombe cy'umwami kabisa, igikombe cy'igihugu cya muri Espagne. Ago yizeye neza ko izatsinda Barcelone. Iramutse itagitwaye rero umwaka wabo wabaye nil kabisa, mu gihe baba bataratwaye iyi shampiyona. Ubwo iyi shampiyona nayo itaboroheye kuko uyu munsi tuvugana ikipe ya Barcelona ibari imbereho umukino umwe, irabarusha amanota 7 yose. Mvikana rero bagomba kugabanya hakasigaramo 4 kuko bagifitanye mu mukino, kandi ukabona teganya ko ekipe ya Barcelona basi mu mikino 5 isigaye wenda ukavuga ati apari umukino dufitanye wenda ntiyazabura n'ahandi haninganya, n'ubwo nabyo bigoye. So Real Madrid rero ikintu isabwa ni ugutsinda imikino yayo yose ititaye kuri mukeba FC Barcelona amakosa yakora cyangwa se icyari cyo cyose cyaba. Real Madrid ndaza kugusaba kuza kujya gutsinda ekipe ya Getafe. Reka nkomeze negera ku musozo ku gihugu cya Italia kabisa, shampiyona y'abayita Italian Serie A. Ekipe ya Parma iraza ko yakira ekipe ya Juventus cyangwa se ya Vieille Dame cyangwa se umukecuru ushaje, azonize kuza kugura Juventus kuza gutsinda umukino. Emeransoreze kuri match ya Cagliari iriza ko yakira ekipe ya Fiorentina, azonize kuguza gusaba Fiorentina kuza gutsinda umukino cyangwa se kuwunganya. Monami ndagukunda cyane kuko nawe wahisemo kudukunda. Ndakwibutsa ko si hano gusa kuri YouTube dukorera, kuko muri groupe ya VIP dufite odi nziza cyane kandi ziba zizeye ko zigomba kurya. So ngwino twandikire rero tubaza ngo nangaye, nawe watwandikiye ukaba utaruzuza ibisabwa wikikwa kabisa. Uku kwezi kwa 4 kurangira no kwezi kwa 5 niko yo mahirwe dufite, kuko tuzata twinjira mu gihe cy'ibiruhuko kabisa. Ewana imikino izongera kugaruka mu kwa 6 mo hagati, so dufatirane rero turebe ko twabona amafaranga. Rero muze dufatirane no mikino yanyu birimo amafaranga cyane pe, imikino yanyu birimo amafaranga cyane. Amapari nagiye nkora kaneza mu buzima yose nayo nakoraga mu minsi ya nyuma ya shampiyona. Bandi barinde rero kugira ngo winjiye muri groupe no kutwandikira kuri iyo nimero. Ubundi ngewe ndabakunda cyane, nitwa tuze kongera dusubire mu biganiro byacu biri imbere. Ku munsi w'ejo n'ubundi nabwo hari fixtures aremereye cyane, ariko hari igihe wenda kubera impamvu nyinshi duteganya kuza kugira gahunda nyinshi duteganya kuza kugira, hari igihe ku munsi w'ejo dushobora kutabonana kuri YouTube, n'ubundi tukaza gukorera muri groupe ya VIP. So niyo mpamvu ari byiza kuri wowe joininga groupe ya VIP, kuko iyo tutanakoze hano kuri YouTube kuri muri groupe ya VIP byo ibintu biba bimeze neza cyane 5/5. Ciao Imana ibarinde, ndabakunda cyane.